šta može simfonijski orkestar i šta neko može da izvede svojim glasom tako što stane pred vas i pusti glas. Jednom kad pustiš da to zaista uđe u tebe, više ti niko neće prodati autotune, jer će ti biti jasno da je to prevara. To vam je ko sad ova priča, imate prirodno voće i povrće, imate GMO. Ovi narodnjaci što po kafani pevaju, oni su prirodni. To je to, možda voliš, možda ne voliš. Ovi su GMO narodnjaci, autotuneri, njima pada na pamet nešto što ovima nikad ne bi palo na pamet. I to tako šljaka, i prevara šljaka zato što ljudi nemaju ukusa. A nemaju ukusa zato što ne dopuštaju sebi da sednu i da kopaju. Kopaš po YouTube-u, to se tako zvalo, čak i, mislim da se i na engleskom kaže isto, you need to dig, da nađeš. Sigurno postoji muzika koja bi vam se dopala više od kiča koji je trenutno aktuelan, ali kič funkcioniše tako što drži ljudi u neznanju i ukida im potrebu da kopaju dalje i da vide šta na svetu još postoji. I na kraju, na samom kraju, još jednom onaj refren naš današnji, ne može se spasti svet, ali može se spasti čovek, vaš život će biti kvalitetniji, ne baš u materijalnom smislu, ako dopustite kulturi i umetnosti da uđu u vas. To bi bilo to s moje strane, a sad prepuštam vas da priupitate što ovo je sti. Izvolite. Разбирам помало, пробайте. Јас имам две прашања. Едно е во контекст на она што денеска го зборуваше, само што малце ќе би го ставала во контекст на рап музиката, особено ме интересира твоето мислење, бидејќи сум некој кој што рап музиката има влијање многу да се занимава со активизам и да биде свесен за тоа што се случува во него. Не само регионално, него и во Македонија имам, знаеш, имам добре квалитет рап музика. Меѓутоа, повеќе ме интересира твоето ветување, бидејќи си ги запишав името како химна на материализмот или ера на конзумеризмот, и кога би го ставила тоа во контекст на денешната рап музика, што би рекла дека е најголемата причина за тоа, бидејќи спомна одредена, како да кажам, уништување на тоа што постои како некаков вкус или некаква добра идеја за тоа што е квалитетна музика или што е пораката што сакаме да пренесеме. Меѓутоа, бидејќи као некој што човек го истражувал тоа, бидејќи ме интересира како рап музиката има влијање на одредени социјални промени, и сега повеќе го нема тоа. Мислам, се ова може би лично мислење, ме интересира тоа ме мислење. А второто прашање саш после или сега? Jedva sam upratio ovo do sad, čekaj da se snađem. Dakle, sad ću ja da probam da načelo translate, šta se tu zapravo htelo. Govoriš o tome u šta se konkretno rap muzika pretvorila danas. Da. I pitaš me šta ja o tome mislim i zašto je ta muzika uglavnom postala himna materializma i svega ostalog, da. Znate šta, ajmo da krenemo od ovoga, ja pre svega nisam neko ko od žanra pravi religiju. I to mi je uvek bilo kao da ljudi imaju 3 života, pa ću sad ću budem samo metalac, a u sledećem ću budem samo reper, ono tamo ću budem rastaman, a sledećeg ću slušam duhovnu muziku. Mislim, nema mi toliko vremena na planeti Zemlji, tako da sam ja od uvek bio u tom smislu mešanac, neko ko je odrastao na rock'n'rollu, a onda se tu u moj život ušao hip-hopa, danas sam na prog roku i trenutno sam srećan što u mom omiljenom norveškom prog rock bendu Leprozu izlazi novi album, tako da ja nikad nisam ne nikad, ali prvi album recimo je bio baš žanrovski, ali već od druge tu je ušao bend i mi smo krenuli, ja verujem da je 21. vek autorstva, a da je 20. vek bio vek žanrova. Sad su svi onako, uzmeš, ovo je tvoj lonac, ti spremaš svoje jelo, uzmeš sastojke i svega što ti se dopadaju, pa napraviš nešto svoje. Tako da, to pod 1, a pod 2, zato što tako razmišljam, ja ne verujem u odgovornost cele neke scene ili celog nekog žanra, nego verujem u individualnu odgovornost. Dakle, mene vrlo malo interesuje šta radi cela neka scena, nego me zanima šta rade pojedinci, zašto to rade, šta im je, što je inače krucijalno pitanje književnosti, šta mu je, šta je glavnom junaku i junakinji, šta je piscu, šta je meni kao čitaocu,
Pa me to zanima na tom fenomenološkom nivou. Ja to primećujem kao i ti, žao mi je što je to tako, ali ne znam šta bih ti rekao na to, osim da ja to poprilično gledam sa strane i ne saučestvujem, ne pada mi na pamet, mislim, što se i vidi po tome šta radimo i čime se bavimo, tako da je jedini moj odgovor, žao mi je. Žao mi je što mislim da ti ljudi, a nisu to samo reperi, imaš i ove neke bivše rockere i metalce što sad sviraju, ne znam kod vas ima oni bendovi što im se ime završava na band. Nešto, band. I sad oni sviraju po svadbama i sviraju svoje odvratne narodnjačke hitove i onda se ovaj gitarista zanese i u jednom trenutku pokaže rogove. I to je najtužnija scena ikad, jer su to oni ljudi što govore ja sam u duši to i to, ali uz dužno poštovanje nikog ne interesuje šta si ti u duši, ako si spolja nešto sasvim drugo. To možeš Svetom Petru gore da ispovediš, njega to zanima na carini, ovoj njegovoj, a ovde na zemlji malo nas se više tiče šta radiš nego šta si u duši. I meni je žao što prosto ljudi objašnjavaju sebi da su morali da naprave kompromis, jer to nikad nije istina. Da, istina u smislu tu ima mnogo više para nego od ove muzike, ali ima, znaš, i drugih zanimanja, ne znam, bez kompromisni ljudi radit će bilo šta, samo da ne prodaju svoju umetnost. Kod mene u bendu svi rade još nešto. Prema tome, tužno mi je kako ljudi dotle stignu, kako iznevere sebe i onda to sebi objašnjavaju parama i kažu, ali ja sam uspešan, hteo sam pare od muzike i evo ja imam pare od muzike. Pa kao, da, ali ne od te muzike koju si hteo da radiš. Meni to zvuči isto kao kad bih ja rekao, na primer, ne znam, od uvek sam sanjao da se bavim pisanjem i danas primam platu od pisanja zato što sam sudski daktilograf. I ti sad kažeš, pa, ali kako to misliš? Pa kažem, pišem po ceo dan. Sedim u sudnici i pišem. Ti kažeš, ali to nema veze s ovim šta si zapravo hteo. Ti kažeš, pa da, to je pisanje. Sedim i kucam. Ovo meni liči na to. Ja sam uvod budem i besan zbog toga i ovako i onako, na šta to liči, moramo nešto učiniti tim povodom, bla, bla. Na kraju dana shvatiš da je jedino što zapravo osjećaš, ovo što sam rekao, žao mi je. Ali to je njihova odgovornost i prosto odgovornost njihove publike, šta god i kako god. Osim činjenice da im društvo praviti neću, sasvim sigurno dok god budem radio ovo što radim. Второто прашање многу кратко би била, бидејќи пратав што прават за сега мајка на следен проект со млади хора за Возденица, Србеница, студентства. Интересира дали од таму успеа да откриеш некои нови начини, механизми за комуникација на нешто што треба да се пренесе кон младите, бидејќи сето она за кое што зборуваше како културата го наоѓа најлесниот начин да дојде до стите и да то предостига. И интересира дали си успеа можеби да видиш на некои нови механизми, нови начини за како нешто за кое што треба да зборуваме, на што сите нас не допира, може да се пренесе во морето на шумот и морето на културата. Novi način, neverovatno nov način, jeste taj da se rade stvari koje će učiniti da se ljudi okupe zajedno. Recimo, emisija Perspektiva koju radimo Edo, ja, Brana iz Dubioze i Mirela iz Elementala, radi baš to. Bili smo nedavno i u Skoplju, dakle, dođe negde i okupi srednjoškolce, najčešće srednjoškolce, ponekad i studente, okupi ih na jednom mestu da razgovaraju između sebe. Sad, oni su vrlo često različite nacionalnosti ili različite veroispovesti, ili su sa različitih strana grada koji je podeljen. I nikad ne vide jedni druge, ova emisija tu malo ide po toj, hoda po rizičnoj žici, da kaže, ajmo da sednemo, da probamo da pričamo. I moje iskustvo da se tu nešto desi. Kad staviš ljude u istu prostoriju, naravno ne prisilno, to je na dobrovoljnoj bazi sve, ali ako uspeš da izvedeš da ljudi sede u istoj prostoriji i da probaju da razgovaraju, najčešće se nešto dogodi. Jer celi Balkan funkcioniše, ja to zovem sindrom imaginarnog drugog. Postoji drugi. Drugi je zao. Ja sam super. Drugi je kriv, što je moj život užasan. Roknimo drugog.
I to sve postoji zato što je drugi imaginaran, on nikad ne postoji fizički, nego ga zamišljamo i on onda možda bude i ovakav i onakav i svakakav i najgori na svetu. Ali kad drugi sedi u istoj prostoriji, pa mi vidimo da je to neki naš vršnjak ili vršnjakinja, pa vidimo da ništa, nešto se ne razlikujemo ni po boji kože, ni glas, šta i da jeste, da se razlikujemo po boji kože, to bi nam bila jedina razlika, dakle ni to se ne važi. Vidiš da potpuno sve, da smo isti, tu počinje nešto se menja u glavi, da kao, to više nije imaginarni drugi kog ja mogu da zamislim sa rogovima i repom. Evo ga tu. I kao, pritom živimo u istom gradu. Ne mogu dalje da se pravim da je on nešto drugo ili ona. To je recimo način koji sigurno pali i da sam ja neko, što bi rekla pesma, trebalo bi da su državni projekti putovanja, ekskurzije. Ja shvatam da je mnogo atraktivnije videti Španiju nego Srbiju ili Makedoniju ili Bosnu, ali mislim da jedno ne isključuje drugo. Treba nam manje para da odemo u susedne zemlje, pa ajmo, za glavnu ekskurziju neka bude Španija, što da ne, ali dajte da imamo i neku ekskurziju gde će Banja Lučani da vide Sarajevo i Sarajevo Banja Luku, jer oni ne vide jedni druge. Ovi su zvanično, ovi su Republika Srpska, ovi su ovamo BiH i to je poslednji grad na svetu koji će da vide je grad koji mu uopšte nije daleko, jer tu postoji ta barijera u glavi. Da ne dužim dalje sa odgovorom, samo mi je to poenta. Što više ljudskog susretanja sigurno bolje deluje nego bilo šta što mi možemo da pričamo ovde do sutra. Ali ja bih jako volao da to postanu državni projekti, a ne projekti pojedinaca koji kao, hej, ajde da uradimo, ne, mislim, treba i to, naravno, ali za veći impakt, za veći efekt, to bi trebalo da iza toga treba da stanu čitava društva. Recimo, ta emisija Perspektiva treba da ide na javne servise, opet da se ja pitam. Ne zato što je mi radimo, neke radi bilo ko drugi. Ali kad bi javni servisi puštali to, kao evo školski program, emisija gde srednjoškolci uzmu mikrofon i kažu kako se osjećaju u svom gradu. Mi to nemamo, to ne postoji na javnom servisu, nego imaš ljude iz režima u svim ex-ju republikama kojima su usta puna dece, mi mladi, mi za mlade, nova radna mesta za mlade, na mladima sve to što nisu videli mladog čoveka poslednjih, ne znam, 50 godina od kad su oni sami bili mladi. I nemaju pojma kako se klinci osjećaju. A kako hoćeš nešto da menjaš, uzmi kameru, uđi u školu i pitaj srednjoškolce zašto planirate da odete iz zemlje posle fakulteta. Ja da sam na državnom nekom položaju važnom, ja bi to radio. Jer ako ti mladi odlaze iz zemlje u tom broju, sve drugo što pričaš je bullshit. To je otprilike tako. Izvolite, još neko? Dobro. Ako ste se malo i umorili, možda malo smo odužili, a to bi onda bio kraj ovog zvaničnog dela programa. Pozivam vas sutra u 8:30 uveče na promociju mog romana Malter Ego, knjiga prva, Rubikova stolica. Takođe ovde negde u MKC-u, samo ne znam gde, mislim da je u Frosini. Roman je preveden na makedonski, tako da ko se danas mučio da razume, može da kupi knjigu koja je prevedena pa da se ne muči. A za sve ostalo što biste možda da pitate, ali vam malo nepretno da to uradite ovako sad kad ovo završimo, bit ću ja ovde na terasi, pa možete da priđete i priupitate. Eto, dođite sutra ako hoćete i hvala vam svima što ste bili ovde danas. Nadam se da vam nisam uzalud potrošio vreme.